Papa Studio. Shitabo nani huyu? Mwana General mwana watenika elelo niza koya na mwanafunzi njinga oponya shitabo kulwako dala hikanga lya hikolya mwanafunzi ule mwanafunzi ngana kokaya wapela kule mange ule mwanafunzi ngana kokaya wapela kule mangeke nubo tapeli wako deba kiyene hasala heti nubo dala heti wako waponya shitabo shabiasha mwanafunzi ule mwanafunzi sawa mbagaza kwako gasholezilo ule mwanafunzi sawa mbagaza kwako gasholezilo kumbe huruma wazazi wamekusomesha kubotongu wakunane kumbe akili hiyo una akili za sinene bengombe usango chomekalakala mkanda inje bakwitanaga alihuta kobala namba hangeneyo makanza ga saine hamwali bojeneyo nao memkwa zikulu elimu ya watu wazima nyanda etaka shukule michezo ya kitoto wache maswala ya kombole lotole twabalekela banikene mwidalasa wabishikemelo ukajaga shule na shipolo komitiani wabintolo komichezo wiza na ngokolo kimba nyanda olokwa walokwa na nani unayofanya yafanani na umuri wako jamani nuru hamo uyukologa wamala kukulala uli mwanaki shitigwa kila siku hasara imejage yote haya olanizo kwa nantomiele yaji nuru wabikilema omono yemiele okwebe ekaganyanda obojolowe okokotola abubi nyanda omiele ni omiele atatuchiwa kwa bakosomisha ko bampereje nangwaye na bonyanyindo wetawaba wela nikokotele mawe nikutandike hapa takufurumua mwanafunzi ule mwanafunzi ngana kokaya wapela kule mange ule mwanafunzi ngana kokaya wapela kule mangeke nubo tapeli wako deba kiyene hasala heti nubo dala heti wako waponya shitabo shabiasha mwanafunzi ule mwanafunzi sawa mbagaza kwako gasholezilo ule mwanafunzi sawa mbagaza kwako gasholezilo kumbe huruma wazazi wamekusomesha kubotongu wakunane kumbe akili hiyo una akili za sinene wako ya nambologete mininga mato yaponya shitabo iyo mpangwe pena bojumbe kwa sababu Uganda limechaka wewe unajitaka ujitaki na kuuliza unajitaka ujitaki uweze kupinga namna hiyo huku uchije utacha ndala debaga chene elimu ni msingi wa maisha hange uluga iwa elimu debagobe oshira debaga chene bila elimu utangaika dunia utandawazi hata kulima umesoma kila kitu zilo darasani zilo kila kitu kiwezi utajiriwa na nani kijana acha ubishi adirika na yengi ukuyula mubule doho konguno eli tatizo gete lele mto kwako nuko badilika maamuzi gako sasa ulalinda kwa welu ashindwe tashindwa kweli
Red Jesus. On the mixing.